na huanga chuan government Mizo High School ten an thiam thil an ti lan na exhibition thul sang ni som ni pathum episode ni na kan clear how dona he huna hianin no pangten science project manga exhibition an siam te kan clear how dona ni ole nang ni hi class engzat nge in ni le in ming min shil ro o he ta tang hian kaming he zau nun ar zau nun pui anya chuan in class 10 section F Monica Sile Dozwali class 10 section F Malsom Pari class 9 section F ani chuan in project hi enge ming le recycling of plastic waste chuan in pathum hian team khatai nom ti na mi ai ni lo I kan vai hian mo I som kan om chuan team khat khong mi dang ho chu nom an va kwal ver ani le in project hi min han shil fia ta cheu tuna kan sam hi plastic le stone da si kan la khom ta chuan in stone da si bel pakhata kan chuang ro vek ta chuan in plastic hi kan chuang tu ya chu mi kan chuan tui chu stone dust kan chuang rawa chuan kan lei ta chuan chadeu khan kan chok khoma chuan in chu mi chu a shape kan du ang zong khan in kan siama tang chuan ni mai chuan tuna kan project ka tan big chuan tuna chuan brick kan siam chuak brick le foot pat ang chin waste ka in recycle thil chang kai ta ka in swati na ni mo ole ani chuan in hemi hi ending nge nang mani in team big ina in han siam ho velem ni ani mai kan siam ho ne hei han zian ne ya chumi shil fa the ang lau hei hi plastic kha kan du da na kan man thiam chuan in hei plants dinge borak chamin siam the ya chuan in I kan pe noi chuan in borak chia ang te hi asiam the ya chuan in hei ke ma ni in he tiang zonga man chang kai zel na kan chia chuan in I kan tan thil cha athen the recycle kan ti khanin ngong cha nei thei dan te le waste tam tak khanin ngong cha nei thei dan te po heta hanin entir ani mo ani le hemi project hi engtiang chung rei nge in boy puile hemi kan project ta khi chu ama sa in chite luya te plastic te kan khon khoma chuanin ma se hemi plastic bricks siam dona ta khi chuanin darkar ni angai lawa darkar khat darkar ni chungina siam zo theini ani le khami in thil siam chwa kha in sakna te man tlak tak tak angem in sangna na man tlak em ti chu zir chana langa ya ma se hemi kan siam chwa hi in chung decoration nan te flower pot te food pete tan te po man thai in project hi achang kai khop me na kina man tlak tak taka in le siam chwa nge kan be se ne o du sakna kan hlan cheu kan lam adot le project hi he pui khop me ya class engzat nge in ni ti le iming min shil thayem class 10 kaming chu mal som thar zeli nang la thar zeli class 10 thau mo ani le in project hi nge ming le wind energy chuan in wind energy chu engtin nge kan phan chang kai theyang engtin nge hemi project hian nge entir tumber min shil fia da che hemi project hian in entir tumber chu I machine ina energy kan lo siam chwa khanin enge carbon footprint ang hi aron pe chhuak theini chu mi ti re nan te chuanin hemi hetiang te hi a chani ti chuanin adang han soi turin em nang hemi a windmill hi apoi mo ma windmill hi mun sang lampang enge mishing omlo na ramsa te omlo na lampang adanga chan chu ari hi aring ma ran sa de tan puna chalau theini chu noise pollution na pe ve the ni noise pollution chuanin wind energy chu in mangchang kai ti na mi heta hian wind energy chu kan mangchang kai ta han light produce nan kan mang acha khop me chuanin hemi hi hei in project te hi amoi box ya dang dai box ya etinge hemi hi nang mani in pani chawa in siam hi mi ai kan team te dang hi NCC pipe bin mun dang an kal voina an man lawa hei min siam pui tu chu ni thawa voina hianin an lawom ve man lawa ni ani le electric vel hi engtia hanti engvel ngai ni le hemi hi alo ver khanin heta hian electric khala pe chwa ka mo chuanin chu tawara hianin kan kal tir le chuan chu hemi atang hian tan shrin kan zam kwala energy kharon pe chwa kan ani le siam chung te re yem hi rei ve khop me hemi hi kan ti ver thei lawa mo ti bera khan chuan chu ve chu le current te hi a in fit chalau te kha lo china chu bang khan ani le in team hi me chelang min ni ai mi pa po nom ve thau ole nakina wind energy chang kai zo mang thei turin in thiam na te lo ti phung thur la du sak na kan hlan chewa kan lo me
ole nang ni hi class engzat nge in ni le in ming te min shil ula Okay mani hi class 10 section F ami kanya kaming chu Maria Lal Chan himi kanya kaming chu vi erin sangpui ani ani le he in project hi enge ni avan pui riap ve min han shil fa te che o kan project hi tu na mi hi nuclear power plant kan tia atam jok chanin pok thei tura an ngai ve kama se ani lawa om sia bera chanin tui hu manga current kan siam chwa kha ani me ya chanin am sa bera chanin heta chang hianin electric generator hi boiler kan ti me ya boiler chang hianin lungal thei mangin tui kan chuang sawa khami tui kan chuan sau khanin a tui hu khanin steam turbine hi aron tiviranga chanin aron virvele khanin a tui hu kha condenser a hian aron phei leanga condenser baga hianin containment building hi an siam tel chin na chan chu steam turbine na chang hianin tui hu lo li khi om china khami kha mishing shisel na ti che thei tu ani wang khan a la oma khami lo ti film tur khan hemi hi an da tela chanin condenser a chang hianin cooling tower a hian aron phei lenga a tui huwa kha chuan khami tui hu kha cooling tower hianin tui pa ngaya alo chantir lenga chumi chu tui pa ngaya an chantir kha lei hnuaya aron kal tang lenga chumi chu generator a hian aron kalanga generator a chang khan current kha aron in siam lenga chumi chu transmission line aron kalanga chumi chu transmission line a chang khan hun sang sanga man thein electric in petsuak don ani mo ani le hemi in project hi acha thei meng tin nge hanti mi pui motura hanti chet vel de kha thei show tur vak cho om lawa ma se hemi steam turbine na aron tivir dan vel kha chu a show hanti vir vel la tiro a tui hu in aron phei cha khan hei aron vir nga langa khang de cho khani me chan hei hetilaya cooling tower a tuiron lut law sha thenang khanin aron ti eng turin lai thi anda vea chumi te song chu ni me show thei deu changkai na an nei vel vek me ni mo changkai na nei vek chuanin i chanu han soi lo vela de khan enge moni soi du changkai deu te nei hemi india ma pan manna sat ania state som ni mun som ni pania man ania chanin mishing tan pon chalau ve thawa ma se fil fai daga hemi plant an man chanin hemi hi achale to ka hemi plant thi nuclear power in siam thiam khop me du sakna kan hlan cheu oi ole in project hi enge aming min shil thei kan project ming hi pandalum wei fania class 10 section G na kan siamani tu nge ming la lalrinoma zo thang pui ani le in project hi enge tangkai na ke mani tan chon hei hi te ron mo me chon thil in khai me khanya tangkai na de kan shila min shil fiala tiro I hei ashui toile aseidana zirinania ashui sei he na kalmonga hei ato he na kal chaka mase await khai nang veka khata han I pipu te entirnan pipu te kan lo sui don ta no amusement park a vel puitling wai na vel te lo om ta no pangwai na nen khata han no pangwai na hazon among tlem among deu kan du don awangin ashui sei ha nia ashui sei ha kan mamonga join I ashui toy ha ju tlema achak du deu han awai chak du deu hang kan tinga join skyscraper vel I sabra azon building sang tak te kan huchina khami kha lir hinga mo thinat zong abeng zong ha I lo te tu le tlema lo ti mong ve deu tu ha ani ve ani en angut chu lo ni mo tangkai hle me ani le ai champa soi lo a kha ni nge thil soi du te nei ve hei han physics concept chi sang atilang vea internan gravitational acceleration ti te beat frequency te chuan a wave kaldan achak zong le amwan zong ti te hei thil ti sang physics sampang chu a entir ve chau thei ani le har sa ve me ai in dot dan te hi sha thlap khangai om se how tak ve thawem how tak ve da tho formula khaw mo ma se formula khachu kan mang vak lawa kan kha bel coming kan siam ve top me in siam thiam hle me na gina he aya cha de pon in siam ja kan be se kan lo me chuanin adot le a hianin he nang hi enge I project ming hi le hei anti-gravity table ania tensegrity po kan ti thawa chanin hei class 10
construction ji thau siam ania tu nge min shil theim mangai valal mangai le chuanin I project hi min shil fiala ti ro he ke ni dan chuan han shia thia mai khar sa achang kai na te oh hemi hi hey shui cha hi kan manga chanin shui hi mar to kan siam hemi shui mang cha han hi kan tik ka nga amma in balance thai turang ber han hei kan siam mo chanin hemi ate na han kan mang deuh bera chanin hemi mil turang ber han hei shui hi kan timar le a ban nation mi rawin thian ma ni nan ding the ni mo awamak ve shui patum cha hi kan manga chuanin hemi project big hi mi engza din nge siam cheu hei pasari vel aman man yang kan section na changa man yang kan siam impact na deuh ve hetia hanen me chuanin amak dang dai khop me a ending nge din the de poti the ni tro chuan hetia hian changkai na te nei ve em enge in man changkai dan tur civil engineering vela hei in changkang deuh mak sak deuh an siam ang chia de ban hetang hi an mang na sel do kan ni chu mai ba ka chanin hemi ama te hi affiliate bok sa tar moya tan te han na chal to ka achunga han thim hi da thei bok a hei hi cha no da tai la hei pangpar khoi nan ti po cha in ti moi tu le ti changkang tu han ni ve ni chu chanin civil engineering lama ha chanin khi stadium ti te achung siam nan te po han kan mang chanin ten siam nan te po kan mang interesting khop me ani le ti dei le ilen huna nakina le khai zir zo huna nge ni tum le ke ma chan science nuam ka tilu to ka chanin doctor specialist surgeon ni he ka chak bo ni zo I thiam vel ve ka ni mo hetia nga chang po khan ka chan te bola chang han ka inzir ve na sal to ka ke ma chau chang ka thiam big lawa an ma ni pui na deu ve ole hei in kal na zel tura du sak na kan hlan chewa nakina civil engineering te po bon deu ni te khain lo tum do ne nang ni hi class engzat ngin ni le class 10 section A ama sabira chang hian in ming a in do din han soi ula tro el mang e sangi el lian zuali lal din kimi chuanin enge in project ming hi kan project hi roadway le windmill ania he ta han kan da ko pa chan roadway hi se ma satai la roadway hi atang kan chu tang le tang he kong in lo na po hemi roadway mang han osam takin aka po jung jung the do ni machine emo bong emo kha chan hemi kong sam na thile mau te se mai lo kha ni he roadway mang hanin kan ka po jung jung the do ti na ni ani le windmill hi thi manga thok mish khol ni a chanin windmill hi alo che thianin current alo sam chok china ma se windmill pakha chena a sam choi atm tham em a chuwangin thi tamna hmun te anga ya chan windmill hi tian alo vi hanin electric current alo sam chok chin in van siam thiam em ve ani le roadway de chu he kan ramanga te po atang kai le don me a practical ti tak tak turin in thiam na te hi in confidence puem a ka shela wale kha chu ani le windmill hi ti hanin he ta tang hian windmill hianin ta hanin electric ka ape chhuak vek me mi chuanin hemi hi mi engza tin nge khoi cheu hemi project big hi kan pathum big cha han kan in pathum zawin mo ani chuanin engtianga rengin khoile car khat vela nyang chuanin har satna te in to game hey driver hi avir thathe a chaklo to ke kan boy de ni chmo chu vel chu certain min en puina sa a ani le he to mi kha to bera mi kha han soi ve reng la i chan te khan in soi mai de pon lo nei theya tia hey win mi ti chu hey eng i chu ba ka hey kan ta na chai me mani chu mo thing tlang a te du na anga da the ni lo thi tam na hmuna hen angai deu big tlang pui ni chu mo chu wang chuan hey thing tlang a te power supply te chalauta chu mi vel tan chuan i hey khwa tan a cha ni mo chu wang chuan ke mani tan te po cha nakin hun zela tan te po cha ni apoi mo khop me nang han soi ve reng la roadway le windmill hi mana changkai na chu ramin ma lo son theinan te windmill te poi ram dam ta ga chuanin an mangna sa to electric current siam chhuanan te chu enge pollution te omlava renewable ni boka chu wangin I windmill man hi ramin ma lo sona alo enge alo changkang zel theinan windmill le roadway man hi changkai kan ti abeng var thla khop me in kal le zel na tura du sakna ka hlan cheu kan lo me
ole nang ni class sing zat ngin ni le Class 10 Section A. tu nge ming La Ming Moi Pajang. Vil ring heta. so in project hi nge ming Make left train. chu chuan in enge tangkai na nei in project hi min shil fia theim Oh, heta hian kan train a chhuata le amonga hian magnetic kan da ve ve ta chu chu a in repel turin north le north kha kan da dun ta kha alo in repel khan alo levitate ta chu chu magnetic levitation pon ti ta ma se tuna ta khian a materials ve kan nei that to ko awang khan a properties claim chau kan lo hemi model a hian kan sam chak ta chuan hemi model in atom chu hemi magnetic properties baka khan make left train allow safe ya ta chuan ataka hian ram pathum chain make left train hi an la manga chu chu China Korea le Japan te cha hian an la manga ani chuan in he hi mang ta ula ani na tak ang khan siam ta ula hemi a track a hianin magnet chau khan akal dom tinami oh mang khan magnet te la po hian liquid nitrogen nen superconductive in kan siam theita liquid nitrogen ne kha acha dei zok ta kha khan atlan chak zok bok ta khami kha ani na torang ta khan asiam ani chun liquid nitrogen nen khan ani le he hian enge tangkai na nei hemi hi rail dang iron friction atlema atlan chak dei zok bok ta kha khan transportation kha mun khata chang mun danga khan enge ati achak bik ta entinan rail da kar khat kan kal te kha minute som ni chung ve le khan min kal pui the ni lang enge hian shil fia vela Hemi hi repulsion mang kha magnetic repulsion mang khang kan tita oppose nang kha kanin hoiton tir ta khami kha ti hian ache theita tuna hianin atlang puin ting ho hian darkar khata kilometer zali te tlan theita ramchang kang hawin tuna mang na sa ani chuan heng ho hian fuel an hmanglo tinami oh fulan manglo a chakhop mei ti ro lo energy conservation na tan po changkai don ani ti ro oh in ka zena tura do sakna kan hlan chawa oh kan lom lu tu kai ole hey do that project hi sang or khop me gan lang phalo trip me ya class sing zan nge ni le Class 10 tu nge ming lel nun puya ani le i project hi enge aming underground mine model ania chu eng ti chuan hei coal kan ti te hei minerals coal rang ka chak lungal thei kan ti te ting ho an lai chuana na an kal dan mang azia rang kha ni ama chang han clear deuh hi ngai ni mo chuanin hemi i project hian enge tangkai na nei hei India rama chuan lungal thei manga energy kan lak lu na thermal energy kan ti hi 75% deuh thoi kan energy zong hi lungal thei kan ti thermal energy manga kan lak lu ani awangin India rama chuan apoi mo em ani ani chuanin hi a chevel them oh che the hei han chevel chin ta che hei kan khai shaft kan ti ta chang hianin heta an leizol hetlama an leizol no hi level kan ti ta chang hian worker so kha an ron lai ta coal kan ti te chu rang ka chak mineral so ka an ron lai chu ka chuan tian shaft chang hian tian ong khai chho ta tian chang hian anon khai chho ta hetlai chu kha hi decline kan ti ta chang hian in lir the kha anon phur chho chin ani until lai chu ho kha chu a worker so hi chu an thok te hi chu hemi shaft chang hian an chu thla chin chu tiang chu ni hi bung ron ther chho na khatero ka khan staff wan suk chin ani mo ani le i project hi how tak mel ro pui mai sia nang ma in ngei ti a partner kan nei pali veli pali kan ni ta chung ho chuan tiang kan siam an kal bo san che mi ani le i project hi har sabi deuh te omem harsa chuang lo midang ta ngai to chuan a har chuang lo chu tiang in ole min shil fia wangin kan lo me ke pa lo me ole anni hi class 10 section A ania in ming min shil ta che o Coming to root mal som zwali. ruthi le lom sangi chuanin in project hi glass leak sensor ti nia haum zia min shil fia ula ti ro Gas leak sensor to sensor ni me ya. Gas in chunga khanin gas leak alom khanin hemi hetlai hian aron sense anga mo aron detect anga
chuanin bazar atang hian aron ri chhuak anga inchunga om kha mihring kha I room a awmani emaw inchunga awmani emaw khami kha aron alert dawni chu gas leak a awm ani ti kha aron shilanga chuanin chu mihring chuanin gas stove kha a off anga I mei kang mei o chhuak thei tur kha a veng dawn ni chu safety ta na tangkai don hle mai ti ro chuanin in pani chau hi em ni he project khoi tu hi ani deuh mai chuanin I thian no soiba ka khan helai in project a han soifia tur enge ni lo om aron soyang khanin hemi sensor hi I kan daily life a kan man thei chuanin Mizoram a kang mai ron chaw tam tak te hi kan prevent thei don na ani le a practical a in tak taka manatan he in project hi in ti puitling thengem ti buitling thei ang in confi puyami chu tiang ngei dur jan du sakna kan hlan chawana satagin le ha lo zero kan lo me ole hei helaya kan project hi kan muang hian a pui khop me thlo theina ania I class engzat ngin ni le Class 9. class 9 ve kami ani le kha ta tang khan mai ki kanin pasanga in ming I min soi sak ro Kaming chu Philip Larin Puy ania. Kaming chu ma som kimi ani. Kaming chu ma som tlangi ani. Kaming chu Eshwala Hmanga. Kaming chu mal som tlonga. ole ani le in project hi tunge min han shil fi ang le Cái mà kan soi menga kan project hi RC aeroplane 4 channel ania machine chuan na chi ni lovin le changa transmitter hmanga control chi ania a thlo na lama hian receiver omin chu receiver chuan thlo na che dan sang sanga te chu servo ne line connect ve chu ti chuan thlo nei dik takin a thlo te chen chuan a transmitter le control na hi TX10 kan soi chen chuan a chunga a receiver hi RX10 kan soi chen bokani chuan hei RCOB hin soi tai da kum sang hi vela chang khanin ko vela hianin I hobby angin aron lar chok lo ya chun ma po chon mitlem te chon an lo ti to chena chon RC aircraft hi tun lai khovel changkang chho zela hianin man ro poimo tak le hlom tak alo to RCOB hi ti sang shau ma chung singa pathum te chu han soi te la pakhat na chonin RC aeroplane kan ron soi ne pania chon RC helicopter ang hin mai ta pathum na chon RC drone tun la kan shet la re me chonin RC tuna kan soi kan soi kan RC aeroplane for channel ta RC hobby atan chonin trainer beginners ta na aircraft man chi angan ta chonin for channel om ji hian soi taila pakhan na chon a throttle Atlantic to the mena motora kan res na khating chi khani chonin ama thlona ma propeller hi speed hi a control ani pani na chonin aileron sani hela hi enta hemi hi opposite side ina cha cheni chu achung zonga kalcho hi chung zonga kala noi zonga kalchon veilama kolanga chu tiang bok chon ding lama ni ta chonin pani na chon elevator hi thlona chautira thlo hnem tir tu ni achung zonga kal hianin thlona thlok chonga noi zonga kal hian a thlok chup ni chonin hei hi radar hi veizonga om chon thlona veizong in a thlok thong hei aileron sten ang deu reng chu chon an ang lo nan soi taila thlona ke koi theizok ne hen an zom ta thlona leya omlaya tlan kwal tir tu ber chonin atangkai na te ma soi ta in dauna te pon bang tangkai ti kan soi to ang khanin adang han soi bel ta agriculture lama te pon bang tangkaya ram survey nan te le engineering lama te pon bang tangkai ni chuan a bor bok don ta mai taila veina hei kan RC airplane kan display chan ber chu aviation thona lam pang chi reng lama kai ni zir lai no pang ten tuina tar kan nei theina le aviation lama hian career thata ka mani ti kan she theina ni kama acha khop me ani le hemi helai mi le khalai mi de kha enge danglam na ni danglam na ti deu don lamo danglam na em chon hai choi a propeller hi omna an anglo ta hai chu jet ang deu an deu tan mai hei a tho thei dan chu hei a control ang hian an ang vek tan chu a danglam chu a design vel hi danglam deu vek ani mai ani le in project hi eng tiang reng eng khoile Tha khat vel kan khoi. harsa em Harsa ve atira chon kan thiam lo an nal lo lom tu kan siam ha sak chu. tu den nge siam pui cheu Pusang te a siam thiam ani chu kan pan top mai. ani chuan helai omzong hi helai ti mami te hin ni mo ni kim te hian ani le hemi in thil siam chwa han enge harsalai ber har salai ber chu ano mam te lai ang vel hi ni mai a body siam vel hi ni mo hei electric fit ti vel ko ya har salu tu prema thok lai te po mo cha ko ma in project a pui hle me in kalzel na tura do sakna kan hlan cheu kan lo me
ole hei tuna hianin helaya project hi solar eclipse le art conservation ania hi nang ni hi class engzat ngi ni le Class 9. tu ngai ming Ilaruat sangi. hemi solar eclipse project hi min shil fia de che dro Oh, I kan section hianin project kay mani than kan ron display dona chu solar eclipse le lunar eclipse ania I solar eclipse kan ti hianin I art le sun in karat kha omchia khanin solar eclipse kan ti a chu I het yang laya I sun ni ina engaron pek chwa khamun in lo hlia art nim tha va pek cha khan khat yang lai mi te khan I chun ni reng ma sela ni khan hu ve thelo chan an mani ta khan a thim vek ta khat yang lai mun om te khan in solar eclipse khan atakin an lo experience ve don ta chuan anexa chuan tikhan lunar eclipse ni chia chuanin I art a oma chuan san om boka sanina ni aron pek chwa kha moon khan ala art khanin alo dana wangin moon khanin adong ve theilawa chuta chuanin moon kha main en na nei si lo bok nen khan alo thim ta vekta chu lunar eclipse kan tani ole a chiang khop me I soi fia thiam box ya ani chuanin hei I project hi avir thei vel box ya atop ama in dikhan I ha iwa met zewa top le me china hemi hi nangma I siam nge tu nge siam pui che I elo hemi tivir tur hianin AC slow running motor kan manga atmaya hian oma chu chuan I ke mani char khom mang khan hengau hiron vir puya te heta control thein switch in kan mang chu nangma na mi siam I kan lei dorami dorami in le ya di chuanin hemi a cardboard han rem te han chei vel te khate ang chi kha nangma idea ve kami ai kan idea vek kan vai thot in class project ang to pinakal dero nang ni chu ole a beng var thak le me helama art conservation kan clear le anga nang tuge ming min shil theem Ulal himpui. chuanin enge I project hi min shil fia vela dero hi mai ki keng dero Hei hi tunai khovel omdan le ati chat dan chungchang vel kan soilona hetla ma hian tunai chu energy kan tlatsam ma ramdang atangten lak zel kan ngai paisa po batama solar energy te wind energy te hian energy an pechwa ka chu chang current te po ti eng thaya khami man chang kai na kha ko mo to ma he project hian che hetla ma afforestation ti kan label hi kan hmole a chu thingkung kit na chu thingkung kan kit na sa ma chu afforestation chuan phun bel zel na tur chungchang kha mission fia chu hetla ma kan en lenga industry te atama chu chuan air pollution te athlena water pollution te chuan heta deforestation kam hula deforestation hi alo thlen na sat deuh chuan hei kan khovel omdan tur alantir ole hei project hianin a shilfia chakop me helama conservation lampang chatna lama chuanin nim hring te thingkung te le ran te pon yang te ro khang ka tui te nen chadewin a om theya ma se deforestation lama chuan di khan thale ram te po I project hianin a soifia chle me hemi nang mai na mi siam nilo kan group kan class pumpui ina kan siam kan ongkhoma in tho ho na chle me te ro chuanin hei windmill te hi che them ache thea ma che to chan nileng khan kan lo on to battery lo de in lak lu tu kan ni mo nak tu ka in charge chat le nge ke be se oi chade win lo ti ver don ya ole kan lo me okay ni pole